Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 atuh jemala. Jaro non siplo di atuh ule. Muahlun nake bak kaum gumna. Jaro non siplo di atuh ubun. Assalamualaikum non tegur sapa. Jaro non siplo meot si kurung syarat unon kun tanda mulia. Jaro si kurung non beot lapan dengan to timpan ngon ato kaya. Jaro non lapan non beot puyo ranu pelambung ko lonjo kegata.